Neće mu biti lako. Dragana Rakčević, bivša supruga pevača i muzičkog producenta Mirka Gavrića, uskoro će se useliti u Belu kuću. Onda bi na luksuznom imanju u Šimanovcima trebalo da se useli do kraja godine kako bi se suočila sa bivšim suprugom. Od kako je Gavrić ispričao sa drugarima da ga je supruga tokom braka varala sa nekoliko muškaraca, Dragana odlučno nameri da pred kamerama razreši odnos s bivšim suprugom. Produkcija je planirala da ubaci Draganu još od kako je Mirko Gavrić potpisao ugovor za učešće u trećoj sezoni Zadruga. Oni su u tom trenutku bili sveže razvedeni, a produkcija je ocenila da bi u publici bilo interesantno da gleda kako se bivši supružnici ponašaju pred kamerama. Međutim, ona tada nije bila zainteresovana da uđe u reality, tim pre što puno radi ne želi da karijeru koju gradi postepeno žrtvuje zarad kratkotrajne slave koju bi stekla učešćem u takvom formatu, kaže izvor i objašnjava. Osim toga, Dragana je nakon razvoda želela da njen privatni život ostane njena privatna stvar, ali sve se to promenilo kada je Mirko u Zadruzi počeo da priča o razlozima njihovog razvoda. Kada je čula da je ispričao sa drugarima da ga je tokom braka varala s raznim pevačima, presekla i rešila da uđe u Zadrugu. Kaže izvor i dodaje da je Dragana s produkcijom već dogovorila uslove svog učešća. Relativno lako su uspeli da postignu dogovor, a Dragani je bilo najvažnije da odradi sve unapred dogovorene svirke. Zbog tih poslovnih obaveza neće moći da uđe pre sredine decembra. Za učešće u realitiju dobiće dobar honorar, priča izvor i dodaje da je nekadašnja Pinkova zvezda spremna da se suoči s bivšim suprugom pred milionskim auditorijumom. Nju je veoma zabolelo kada je čula Mirka kako bez imalo poštovanja priča o njihovom braku i najteže je palo kada je ispričao da ga je varala s pevačem s kojim nastupa. Zbog toga planira da uđe da se obračuna sa njim pred svima, ali i da ona iznese svoju stranu priče. Ima i ona puno kječeva u rukavu, jer dosta toga što se tiče njihovog odnosa još nije ispričano, kaže izvor i dodaje da Dragana konačno namerava da javno progovori i o glasinama da njen muž voli isti pol. Ta priča se potezala i tokom Mirkovog učešća u drugoj sezoni realitija Zadruga. Miljana Kulić i dalje proziva Mirka da mu je brak s Draganom bio samo paravan. Kada bude ušlo u Zadrugu, nema sumnje da će pokrenuti tu priču, kaže izvor.